monde ya leo shatutia mu situation tunazania kasa kisi kukuwa na franga njo kukuwa na kila kitu maisha. Ukienda mu hospital ukutane wale yuko maswa wale wanagonjwa sasa wanekala pale mwana mabitanda, hakuna mwanekala aseme usikie biko napiga masolo wanasema unami natumika ku ofida, unami mimi nakuwa mtu fulani kuonje fulani, una kwanza mimi njo mimi natumika ku Grande Barriere, unami njo directeur wa basi fulani. No, bana kuwaka biko interese na kitu ingine ya maana sana, biko nalilia Mungu abasaidie kwa kile ma grade ma fonction ile vitu taikuwa na maana. Tunakuwa na vitu ya maana sana Mungu anatupatia kama tunakuwa tuko na yeshape. Enda kwa hospitali njo utaona kila mtu anatoka kulosha kuwa humble, utakutana ma probleme nyosa inchi sanyo ma probleme. Unaingia mkuluaro unakutana huyu mama anatoka iko nalia, alienda zala mtoto anakufa mule. Unapita huko unakutana huko anapitisha hivi motare mgulu na katika alifaa accident. Unapita huko unakutana kwa mwenye alikosa marin zake zisharibika anakufa mu operation. Unapita hivi unakutana kwa mwenye kichwa cha vimba seko na mai mkichwa, mai shengia mservo kichwa cha vimba. Unasema Mungu. Donc utaanza una vitu vinaanza kutraumatize. Tagunje hivi kidogo unaona banapita na brancard banabeba maiti banaenda ingiza mu morgue. Huyu anakufa. Unapita hivi unakutana familia na kiatu alafu maiti yao wale biko nalia. Unachomoka tu hivi unakutana mtoto sijue alilungula banaleta mtoto. Il y a des problèmes ze Mungu anakuwa kunatuepusha mwenye shie tushaikala tunazania franga tunjo biko na maisha ya bien juu unayo ile pumuzi uko nao sai. Eske unayo ile sante uko nao sai. Ile tu kulala unalamuka. Eske unayo ni richesse apata gani? Mekazi yako shabakia ni kujikompare na wengine. Nani mweko na iPhone. Na mimi ningekuwa hata na iPhone basi. Mwenzangu ashauza gari. Hapa ndio banasomea yako masomo ya bien. Hapa ndio walivala mabiato ya bien. Au anashanja kama nguo. Achana na vile. Progression na kia pole pole. Meshukuru kwanza Mungu na ile yanakupatia ile afya na nakupatia ile uko na pumuzi. C'est plus important. Tulishaanza jikoroga kuzania saksi franga njo kila kitu maisha. Franga ni ya mzuri, me haiko njo kila kitu. Turudie na sanse yetu. Sa mwa tuko natembelea ma prison, sa mwa tuko natembelea ma hôpitaux, tuta comprendre ce qui se passe dans ce monde. Njo taikala unasema Mungu asante. Utakuwa napiga hata magoti une fois. Rafiki yangu Dickson anajua alisema hilo. Utakuwa nikala chaque une heure unapiga magoti. Unasema Mungu merci. Chaque une heure unashtuka tu unakumbuka kwanza Mungu merci. Et c'est pas bon. Kukua tu unakumbuka Mungu kumulilia soko magumu. Soko muraha uombake au shukuru Mungu. No. Tuache ile mentalite. Shukuru Mungu wa kila wakati na kila kitu yenye inafika maisha. Ni Nason na hizi ni hadithi za Nason. Tukutane tena la prochaine. Peace.